Dit ben biang seke the council. Tegata hakiba start kibala sutu te kimla shu ban sutu ke kini ka jing dum ka badan haki ni ki leader. Maki ba pandi kalai spa nya huai dapat announce ke this council election maki bet penyang real good candidate te kata tegal olong ka jing dum ka bakrawen. Sin bu pi pandi kalai spa nya huai kamun pinum yele shu ya ka election this council. Pinli le yu shu ban le ang tai ba Pemiu isu yang kita kam jangki desa council. Maka stan ke jong ba adan kalong dakumwe. Kabai de ho pensyai ki pat ba kuma pi ong ma pi ka kalong pat dakumwe. Ta tu pim sim pat ba ba adan umpat long fit kumunong yalam. La ubri upan ya kalai spa inyo puwe bat udang peniyang ya kandidat te long fit le. Kata te kalong hakim start te ki bila tip hi ka lai spa inyo puwe kuma kalong ha nagalan dan desa council. Hapo this council jong Mizoram ke da dissolve puli ka six schedule ni kum ka dissolution ya ka Mizoram this council jong miso ti uba dan ubakala wang bakadan ki this council la Mizoram ki don likely tambah kim de issue jong miso ki di jong ki wi per ki red part